ከኢንቨስትመንት እንዴት መጀመር እንዳለባችሁ በተለይ ደግሞ ለዲያስፖራ መጀመሪያ ሲጀምር ፕሮሰሱን የጀመርኩት ከኤምባሲ አኒ ዱበርቲ ለሆጀቹ እንደንደው በከከነ ሆዴ በኮባ ከንኮ ማልተኢና አይ አኒ ዱበርቲ ደገሄን ኩን ከንኮ ደሚቲ ጀኔ የሮባዬ ንትሻመረን ኦሮሞ hojirra dudduba yeroo deebinu argama akkuma san haamilee keenya gara duubatti harkifnutu yu argama sababiin isaas ani dubartii dandeettii akkanaa hin qaba hay raasaa kanaatti kophaa kiyya keessumattuu lammii biyya biraa qabdeeti hojii akkanaa hojjedha jennee yoo dubbannu ni argama akkuma san immoo yu yaada keenyallee waan kanarratti sumaayyuu tukurati hin goon waan kanallee gochuudhaaf tasumaayyuu hin barbaannu jechuudha ashama harka foone bakkuma jirtan nageenya keenya asna qaqqabasanii jecha harraaf kaasanii qabadhee dhufe barakat gabareewa maaliifin qabattee dhufte hojjettani waan dinqisiifadhu qofaaf malee uffannaa sirra haajaan qabu uffannaa si laaltanii maa uffannaa mityoo uffata kanaa uffatti qabattee maa dhufte kan jennu hordoftoonni kiyya hojii sin dinqisiifataa jira malee an uffannaa si dinqisiifataa jiru keessaa hubadhaasanii jechuu barbaada ega nama kamiifuu barumsa taateetiin jirti barumsanoonni baay'een irraa fudhateeti jira jedheeti yaada akka dubartiin dubartummaa isiitti hin qaanfanne akka biyya keenya Oromiyaatti hojjannee jijjiiramuu dandeenyu bilisaan afaan barbaanneen dubbannee akka biyya keenya Oromiyaatti hojjannee jijjiiramuu dandeenyu argisiiftee jirti jechuudha kanaafiyyuu nama tokko yoo namni waan gaarii hojjete dinqisiifadha akka namoonni kun illee kaanii hojii gaarii akkanaa kana hojjetan namoonni hanarratti maaf bobba'an akka waan hayyamni seeraan bahee fi hanarratti maaliif bobba'an osoo humna qaban yoo deemanii dalagatan meelaal sarratanyaa meeqa qacaradhee jirti haasa'aa jirti jechuudha kanaafiyyuu sarratanyaa kana hundaafiyyuu hojii bantee jirti jechuudha biyaans bar isiin of bichaa osoo taate namoota meeqaf carraa hojii bantan jechuudha baay'een dinqisiifachuun barbaada osoo dinqisiifannee dabaruu hin barbaanne akka dubartummaa keenyatti hin qaanfanne yeroo baay'ee dubartummaa keenyatti xaqqamamanii namoonni baay'een nu naqaquu yookaan nu naqaquu barbaadan ni jiran jechuudha yaani dubartiin maal gootii dandeetti dubartummaa gadi aantummaa irratti argisiisan ni argama garuu micayyoo kana irratti fakkeenya guddaa akka fudhannu abdii guddaan qaba viidiyoo isii guutuu dhumarra isiniif kaa'a barumsa kan qabuudha namoota akkanaa kana jajjabeessaa afaan fedhe naa dubbatu abbaa fedhe haa ta'u nama guddinaaf biyya ofii irratti tattaaffii godhu tokko dandeettii isaa laaltanii bira hin darbina jajjabeessaa anamma nama tokko isii dinqisiifatu keessa ani hani nama tokko jechuudha aboo yimmachis jechuun hin barbaade jechuudha sitti haa toluu jechuudha maaliif nama baay'eedhaaf fakkeenya taatee jirti waan ta'eef jechuudha ani jaaladhee jira jechuudha uffannaa isin jaalanne malee amantii isiitti wajajaa fi akkas akka feete haa uffattu hojii isii garuu jaalladheen jira okay na akkanatti hojjannee argachuu qabna akkanatti hojjechuu yaaduu qabna gara fuulduraatti manumaa rabaa ta'ee umrii keenyaaf hin jennee yaaduu hin qabnu kanaafiyyuu seera qabeessaan hojjettee jechuudha uffata aadaa Oromoo duratti maashaallah aadaa Oromoo illee ni jaalatti jechuudha abbaan manaa isii mootiyyuu lammii biyya biraatti garuu isin lammummaa ofii gadi hin dhiifne jechuudha garuu ilma argattee jirti waan baay'ee das nama jedhu uffata aadaa arsii uffatti jechuudha baay'ee namatti tolti berbera sabii nama jaallatudha yaani nama sinigiltee miti keessi isii nama qulqulluudha jechuudha waa baay'ee keessatti madaalee arge jechuudha innaa as keessatti mootiyyuu bishaan jallisii ka galfatte kan waggaa lamaaf isii gargaaruudha innaa baqqaa hojiin isii guutumaan guututti dasna jedhee jechuudha of bichaa osoo hin taane carraa dargaggoota meeqatiif hojii bante jechuudha kanaafiyyuu akkana ta'uu qabna of bichaa osoo hin taane namaafillee olumaa gaarii carraa hojii nama rakkataniif banuu qabna jechuudha teennetuma yaadda'u namoonni meeqa qabeenya qabatanii investiin goone birni jiranii akka godhan wallaan caljanii ta'anii jiranii akkatti hojjedha ofillee hojjetaa jirtanii namaa fakkeenya taatanii namaaf hojii bantan jechuudha so osoo dinqisiifannee hin darbu jedheeti በጣም ነው የሚያደንቅሽ የኔ ቆንጆ አሁንም ቀጥይበት እንዳንቺ ማውን ይፈልጋለሁ ገበሬ ማውን ነው የምፈልገው ጀቹኒን በርባዳ እና በቃ ነሞት አከና ካሮሶ ሂንጀጀቤሲን ብራሂን ኩተና ጀቹዳ ኦቦሎታ ኺያ የሮ ባዬ ዋኑ መንታኒ ረት ነመረት ዱሉረት deemna jechuudha nuti ijoolleen Oromoo waan akkana kana qalbiftanii hin laaltan barumsa waan isin ta'u qalbiftanii hin laaltan jechuudha anama waa baay'ee irraa baradhee jira jechuudha biyyatoo Oromiyaa jiraachuu hin sodaadhu jechuudha isii argee jechuudha maaliif akka namni katamaa jiraatu jiraachaa jireenya baadiyyaallee namoota hojii bantee hoofaa jirtee jechuudha kanaafuu waanuma politikaa waanuma jinnii waanuma amantii waliin naqu jala hin gulufina namoota akkanaa kana jala gulufaa
ዋው አበረተኒ ዶ አበረተን ተከ ኦላስ ነጅቹን ጃለዳ ሆሮፍቶ ተኪያ ባይ ተከና መጨምቶዳ ነመ ባይ ተከ ድንቅ ሲፈተ ከሰ ኺያስ ነጃ ከናፉዩ አከሲ ከነታው ያላ ቢያስ አከሲስ ተውባታን ዋኑ መጥቆልን ታቱ ጀቹዳ ነማፍ ጨራ ሆጂ በና መለቀበተን ታናም በስት ጎዳው ኦጂ ወጀዳ ጨራ ሆጂ ነማፍ በናስ ነጃ isarrakaafee mootu lakkoofsisillee maxxasitee jirti yoo hordoftan taate information gahaa argachuu dandeettanii Oromiyaa keessatti hojjechuu dandeettan akkuma isin jette biyya garaagaraa keessatti hojjechuu dandeettanii jechuudha. Okay kanaafuu በጣም ነው የሚያድንቃት በጣም ከልቤ እያደነኳት ነበር እናም እኔም ተደጋፊ ናት እደግፍሻለሁ እስከ መጨረሻ ሂቴ በርቺ ለማንኛውም ሰው ሃንቺ መሳይ ሆንሽ ነሽ በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ እንዳንቺ አይነት እንኳን እኔ አልቻላቅም በኢትዮጵያ እና በጣም ጥሩ ሰው ነሽ ዜግነትሽንም አለቀቅሽም ለብዙ ሰው ትምህርት የሚሆን ነው እየሰራሽ ያለሽው በርቺ ይሄን ከዚህ የበለጠውን ደግሞ ጥሩ ስራ ካንቺ እንጠብቃለን ለሰዎችም መልካም ስራ እየሰራሽ ነው መልካም ስራ ይሁንልሽ ልሻለሁ እኔ አንዱ ደጋፊ ነኝ ማለት ነው በጣም ነው የምወድሽ እህቴ በጣም አከብርሻለሁ እና ሼር አድርጋችሁ ይሄን ቪዲዮ እሷ ጋር እንዲደርስልኝ አድርጉልኝ ይላችኋለሁ በቃ ሳያድንቃት ማለት ከብዶኝ ነው ማለት ነው ስራዋ በጣም ደስ ስላለኝ ማለት ነው እና በጣም ነው የሚያድንቅልሽ ስራሽ በጣም ተመችቶኛል እና ትመችኛለሽ ስለምን ስለ ፖለቲካ ምናምን ሳትገቢ ስራሽን ጠንክረሽ እየሰራሽ ነው ለሰዎች መሳይ እየሆንሽ ነው ለሰዎች ትምህርት እየሰጣሽ ነው እህቴ በጣም ጠንካራ ሴት ማሆንሽ እኔን ደስ ብሎኛል ለሰዩ እንኳን ደስ አለሽ አንቺም ከዚህ በላይ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ለሰዎች እንድትሰጪና ወደ ስራ እንድታመጫቸው ተስፋ አለኝ ሙሉ ተስፋ አለኝ ማለት ነው ጥሩ ስራ እንድትሰሪ ከዚህ በላይ እንጠብቃለን አሁንም ደግሞ እንዴት እንደሚሄዱና በዚህ ስራ እንዴት እንደሚገቡ ለሰዎችም ለሄቶች ወንድሞችሽ እንድታስረጂ ጥሩ ተስፋ አለኝ ካንቺ ላይ እና በጣም ነው ማመሰግንሽ ልሻለሁ ይማችሽ ልላት ፈልጋለሁ አከሲንስ ነንጃ አኔ አማሪፍ ፈሌራ ፍዴንጅራ ሚጪዮነት ቶልቴቱ ማነረ አማሪፍ ኸናሻት ቶልቻት ሰዎች እንዴት ነው ኢንቨስት ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው ወደ ኢንቨስትመንት መቀላቀል የምንችለው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል ይሄ መልእክት ለእናንተ ነው ከአገር ውስጥ ያላችሁ ዲያስፖራ ያልሆናችሁ ሰዎች ኢንቨስትመንት ሲጀምሩ መጀመሪያ መታወቂያ ሊኖራችሁ ይገባል የቀበሌ መታወቂያ በምትኖሩበት በማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል መታወቂያ ሊኖራችሁ ይገባል የቢዝነስ ፕላን ወይም ደግሞ ፕሮፖዛል ሊኖራችሁ ይገባል ያ ፕሮፖዛል በባለሙያ የተጠና ያ ባለሙያ ፍቃድ ያለው ወይም የብቃት ማረጋገጫ ያለው መሆን አለበት ያንን ከያዛችሁ በኋላ ደግሞ ዋናውና ወሳኙ ነገር ያላችሁ ካፒታል ኢንቨስትመንት የምትሰሩበት ኢንቨስትመንት ዘርፍና ካፒታሉ ቢያንስ የዛ ካፒታል 30% በባንክ የተረጋገጠ ደብዳቤና የባንክ ስቴትመንት ሊኖራችሁ ይገባል ከዛ በኋላ የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት በኦሮሚያ በኩል መጀመር ከፈለጋችሁ ከኦሮሚያ ከክልል ነው የሚጀምረው ሌላ ወደ ደቡብ ክልል መሄድ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዞን ነው የሚጀምረው ከዞን ጀምራችሁ ነው ወደ ክልሉ ኢንቨስትመንት የምትመጡት ማለት ነው የሌላ ሲዳማ ሲሆን ደግሞ ከሐዋሳ ከተማ ይጀምራል ደቡብ ምዕራብ አዲሱ ክልል ሲሆን ደግሞ ከቦንጋ ነው የሚጀምረው ማለት ነው ሌላ ተጨማሪ ነገሮችን ማብራሪያዎችን የምትፈልጉ ከሆነ በባለፈው ስልክ ቁጥር ስላላገኛችሁ ባሁን ከስር አስቀምጬላችኋለሁ በዛ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ የበለጠ ኢንፎርሜሽኖችን ማግኘት ትችላላችሁ ያ ነው ያለው ነገር እንግዲህ ስለምትሰጡኝ ድጋፍ አብራችሁ ስላላችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ